Ibagake ndete report ibetele timono kiagera ndwara okonyo konene kuruase umheshimiwa Oburabu okorokwa Patrick Osero na achabueka pakenka yo mwaka John na Dorothy agacha korupore yaye ni person na anda agatupiga kirwisano na bonare ko igubuya nkwane report yeyo egere none keronda komonyora mwamanyanga aba impitu achora na abaya ekere mechalo tu anyori buneye nondo gorari nande no bawo tuikange igo Patrick Osero na abana intwe na ndi gacha bweka paka inka na boigo omo MP wa area ya Kitutu Masaba okoro Cliff Ombanege Sairo commonly known as akimoko moroka kawaida kala ko igia chikureji ngoko ke ibo no yacha paka senka ya Dorothy na ngoko ke gata ne chiribu komi ngakimwayo deo mwempie tari omye igo mbuya mwachorete abotoko rabuye kera abantu twachori unabu pabo chabari ramo na intwe na ndi bari babo tomarioka nandi bacha ni person bona botoko rabuya asenjo echingaki bona twayigira sito nima etenye byongozi binde bire bitomirema na abande bari amo na intwe bachire kolera amo ne family yeye amo na intwe kwa jumla na ale gosabana kana butayarishe ngoli yao etukura jagera baheshimiwa tobatora kigana bibiongozi na hayo makana kubeke yao na bana kabuyu na bana kakombe ibeke tayari okay bas ebiongozi TMP abantu batumwana leaders mbalimbali chinga kine ijeno ngobongonya kubwadero ngoliye njugoja ngoliye bojane litake morete gente kenene ikiagero musigo renga no monene na bota keire mare ko moi ka ora ya senge inju ye chinsa igo ko perunga ndero ngoliya to chopo kwane ba ngero mukutana igo no iyo ko chingwana raki na peru to kongosi lakini hawa dawa Mungu tu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuli ndoro gendo rwito, tole ndomorembe, tuanjane asama tukaya tigarite ga kagensi ya ngekani. Tumsifu Yesu Kristo. Asenkayo mwako kibiro, kama atende ngima, engora kurwa somo isiniwe ito kene kya tunyemino, abari ngakora mona intuba iba. Nigati raka sikise asikije ryo bakoreri. Igo naramo nainu ngatumira ngori ya isinge gwe yamo sira samangana ya kana ari nge kurukari asinge moja kienda sori bakoro siburu sasumo mnajua yama. Asante ngakimura kasi kiongozi atuti biamo na nando mwingine reporting antwara biasinge ndio kutumia basi bono ngoja akatole kwa ndero ngoli na baba imona kubenge bibuyu ndenge kombe ndero mukebe cyanyiro ngoli yejiche asomo yo murabo ande uzeka yo kubetererwa tiyande naye kuri ya ukunire mukadero ngoli ya orete ekero bako na kuretero ngoli ekwaya ya nyacheke nabo yale boche na kosisenia enako kuna chingoro ky'abantu kubako na kuretero ngoli iyo iye kwaya ya nyacheke ne bwadari bagelyo enako tera egere to chako nyorero ngoli chinga kila chabelemo tuchake moja leo ngoli tingeje bo tuchake ngo oreta leo ngoli turachakira bali bakanseke banda leo ngoli tingeje ne kuna moja ahora utaka ahora atakwenda tomate mpesa leo ndio aba ene sema wewe ndio kama mfuko kama kwa mimi namba ndio ataka kubikoro abikoro atwara utake kwa banda kuchaka kama ngani mole ga tochiche iga tokole ko chirura diamono bali mwana ate gocha
sasa so nani amesema anajua kuweka kaki asengecho kero mondo nata yakora akero mondo nawe na wakora ta utume ya ya akinya cheki omwana uwancha mutu arate kiara twara nyara riba mara igakenya mware batie chat bakora riba twara tenga kiato banyara riba na mwa wanje kiato tine kitokora kenya mware STA chat eite ekiara na riba twara tine kitokora Miyamona tiangi royo ndanye beke iyo ya kurwase panel yegende kuraba mono yo makiyan sinyera na bate Tati uwan jibesa kwa to kairit to kwa jibesa no kwa basi asengeje jinsa ngakio mwa kwa to egere etimu ya meto que se ne kwa etokonye ekenyoro que digo eta igagera tokonye jinsa basi lene wose twatara nero ngorira kitanyo ngimutani okaye kitaje chibele gatolwa ya bwangu kusena kwaje na majana tene nango guru asegero abani na tene nango yiro momino yino mwata bolera wose wane mwakumirie mwana guru eliyo teyo so ntwatera ngori wose tosie kama nganaye opole asante basi bwana tirata baraiga nyarongo public church obwate minterio moite iga da moja bantu barasire ande barwa bona yange ndio yaba ni barwa ngoya nega yaba mtoto bwa kwa jisa yake chini na basi abo mama ndio mtu akana na ndo sisi wana baraka kwa ni ya na uko hindari baraka na katika wake so ndoje tukije baka ndani sawa so kai mtihani nadi ndo madera tuwango kwa kama ndoje pia ile ndogo ile ndio sana ngerele kaigo biamono na mkatende kwa wale 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 kwa mmoja wale unaona bwaki ndio wale wale ndio kama ndio kama wale wale kama wale wale mtaka kutoka wale wale
tukoro muroberio Nyamuya STA judge Nyamuya Simeoni Oiteno Hotel
mbele sana. Ega tara kwa mtosi myenga to sabe mono tinga choma yake kirenyara ka ka per kichachi ayo terena ngo boter aranga tata nyamuya yaranga kaja kwa baba nyamuya karanga ngaka jinsa to bata dai kai sana tio kana kana kwa baba sini Demen. Muya para uang ke? Sekian. Kenal sama moi kerang sana waktu ya. Kenal naik kerangnya. Yo
kwaterana tukakwateranie ona chinseki yonkorengereria ng'afa tujire abantu bari gusaba buna kegese tokubwaterana nande tubwaterana ase eng'encho y'obuya bw'omong'ina basibika ende tomokorere emisa ey'erengia ona ari gusaba ng'ekere emisa egochaka orusie morimi chisimi naende moigo gotoere fa toikire iga ekware Basi nawaomba tuwe wanyenyekevu na watiifu katika yote, maana kipindi tunaingia ni tofauti na kile tulikuwa nayo. Sasa hii tunaongea na Mungu kupitia kwa misa takatifu. Na leo kwa moja somo tayari, wakati yutenena gakitenena. Wakati liwe kiagala twensi na marawa na notobaki notogoche. Iwa tutaanza misa na maandamano. Iwa tokoboria mwenzi murigereria na ogotegeri obuya. Bia mama. Wow.